Hello, mumeze mute? Uyu ni Diane Beauty. Nizeye ko mumeze neza. Hano rero nkaba ndi kumwe n'ibyamamare mumenyereye. Harimo Gifaru, Waneza, hamwe n'uyu bamwise nta mikino. Nta mikino kabisa. Iwana biranagaragara. Reka duhere kuri Gifaru. Nta mikino wallahi. Mureka duhere kuri Gifaru rero. Gifaru bitese. Ni wane? Iwana kabisa cyane. Meze neza. Fresh. Ahantu se wabonye. Hano hantu se. Kuntu hano hantu mubona rero urebye. Mane wayimazemo nimurebe hano nari nayimuhaye yuzuye mwana. Ahubwo Gifaru aranywa. Ahubwo nyigizeho iki kintu batagira ngo ni ngiyo. Gifaru irenze yanyu. Umwana ayimaze. Gifaru aranywa we namugure fanta yuzuye. None atanze abandi kuzimara wane. Umeze ute se? What's up man? What's up bebe? Yo. Nazo shaje fa. Nara Diane nyira mufashe ku. Yumvisha duteretana mane. Ibingo bya WhatsApp bebe na. Hasi wakora. Yari giye umuntu ungura. Byatari kabisa. Gute? Gute? Waneza. Toka mata nta mikino. Foste, harya ni Foste. Yo kabisa abavyeyi banyise kabisa. Foste bitese. Fresh. Urasa neza. Atari. Ndakunda ko yo navuga ati. Harya tubwe mu rugo ni. Mu rugo nyine ni mu karere ka Musanze nyine. Nkaba naraje gukorera i Kigali. Nyine ubwo natangiye ngora akazi kizamu